paso muy bien con mi chaval y de verdad os aconsejo de hacer este voluntariado. Un plaer per formar part d'aquest projecte. Ha sigut una experiència molt enriquidora i que era cada dia molt i molt agraïda. Pues muchas gracias a Feb y a Tandem por haberme conseguido una persona tan maravillosa. Gracias. Gracias a Feb. Gracias a vosotros nos hemos encontrado. Moltes gràcies. Gràcies.